Ekiganiro cyetabirwemo abatura bari kuhika runana hamwe n'abebembezi. Aba bantu abo kureba mweza kubiyaho ekibira okuzigana kwiza kweyongera. Ekikuza kweyongera neje. Echo kubanza abantu bafunzire nangwa nyokabire ni intensa. Bakabeni birizayo abantu beyongera mu bantu. Nyoni ndeba ngoku okukiriza NFA okagira pressinga na uwa. Ni nkoku wakukwata ekironda. Okagarika okareta nkempinduka 10. Ekibira eki kitwire nkirebererwa aba National Forest Authority etwire neyikiriza abantu kukikoresa ngo cyazo mu mikono ya Uganda Wildlife Authority ebintu nebiza kuhinduka. Ngo NFA ke kumara kurugamu haza mu park no mamutire no Bushenyi itwe konka buri wa mukaga yitekandikira ngo abantu bagenda na tuwa guides baba guiding abashenye ompaka enku yes nimbagambire bangambire abaturani bagira ngo tibine nshonga n'aba NFA ngo habwo ko bentase yabo yonanera rwo mu kibira batyo nkwe kurabura barukwenda okubabona abonesezo mu ihanga ryabo nanye nangu nchihe yonti abantu ba NFA twino obuzare burunje nabo akatwine kibina cya NF cha CFM numwendi ndi member bakampente bampe buhumi nindyo bwoki namate mwe n'abantu nkabo kabarugaho rero ngo kwate bikoko nenda ihamati abebembezi ko rwo mugombora ya cyamuhunga aho Karinju yerikanda barukuza kwatwaho munonga bagira ngo abebembezi batahi babo ku rugahiguru babarire mu rukwe Ikintu izo kikatanze mu district nangwa kikamune bitumbi yarabamo Rwanda tumuraburire abwe bagabari bine na video zoom ebitumbi yenye n'abantu barwana mwene cyacabe kiri kirungi abwe cy'abantu mbaki Rwanda turombe arbazwe kibera kine arkwanga imbera yanyu obuhereza bwanyu mu kufuna kurwo mu kigira ki umukibira nimba hamiza muhame tubine kandi nza kurwana mpaka hanu Esabite huire abanyishengera habwa Bushenyi district hamwe na minister w'ibyanga Honorable Rafael Magezo bakahikomu kanso ya Bushenyi okushoborera ba kansare kitense eki batyo nkwe ba kansara kutera entome yabiri rya hagati yo kuhakanasa na nabaru kucagera As we plan to recommend our forest reserves to be upgraded to national parks, we must think about the negative impact, like animal destroying people's crops, as he said. I'm happy that we have that element of compensation of damages that may occur. Obwa hatuwaza kutema umuti notekwa kushashura konka yaba yabire national park ebyona nebiza kurugaho ahabwo kubatinura abe nayikirizo bwayo gasha kwa Mike twacire